si tawi a desidi ko umra wonɗa yawde yo taw hara ko wonma naɓude ko animma wona fi yahugol weeɓito e nokkeli ma ɗum hollito meɗen ɗo ko animma ko honɗum woni dewe hanaɗe waɗede ka umra est ce que a wawi timminde ɗe est ce que ko ni Allah faalira taw ko ɗum ɗon hande kadi mapima ɗo ko fala ɗen andintinde ko ɓuri mawnude kon e erreur ji ko yimɓe ɓe woni wadde kon si ɓe yahi ka umra. Allah jarribori fulɓe fuuta ɓen Makka hande ka suudu Kaaba ka juulirde ka tande juulirde yaasi anduɓe ɓen fof no andi ka wiyete ɗum bab 100 porte 100 place heɓi ke ɗon place jano ɓe innamo Fuuta Jalo ɗum noon komi ha mi yiyani hoore am komi andi fimoni wolde on place no fandi e fulɓe fuuta ɓen no fandi e wiyali fof kono fandi e fulɓe fuuta yahayɓe umra ma hajju hara ɓe hewtali ɗon surtout ka somaye karba ko ɓe buyson yahi on taway ɓe non yawɓe hajju buyson yahi on taway ko ɗon ɓe huntoto woɓɓe takkoto julde nden fop ara fiyo tawe huntagol ngol ka wiyete fuuta ɗon tawa noon hay ɗon sa ari koko arabu ɓe jonatama toon kon huntortoɗa wonde hiɗa heɓa ñameteji men hara siɓɓe meɗen no addi toon kono ko ɓuuri hewde kon ka taƴugol koko arabu ɓen addi kon ko ɗum taƴirta kono joni kono mi faala yewtugol fi on place ka wiyete Fuuta Jalo ɗon ko ɗo mi faala yo jama o wattan hakkil si an a yoɓi biyema a immike Afrique a immike Europe a immike Amérique a yoɓi ɗo près de 3000 4000 5000 dollars a immike a yeehi a acciti golle maɗe nga si ɗon hewtama ko leere ka nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam maaki ɗon ko o leere ɗo yo horuɗo toro Allah o leere ɗo ko ɗon enen jottoɗen waɗen reni o ka wiwɗen Madina ɗon si on hewti on sikkay ko e marché wonɗo si on hewti a sikkay ko e marché wonɗa a sikkata ko e lewru tedduɗo lewru alqur'ana e nokku tedduɗo nokku hurum jama o woni a sikkay tun mo hewti marché Madina haalaji ɗin sonko wingin reniyo hoy koy mojoboy koy yewtereji ɗi yewtugol jalangol ko ɗum ɗo mi faala ye wattan hiila moƴƴa ɗo ko enen worɓe ɓen par ce que ɗon ko ɓuuri hewde kon ko worɓe ɓe woni ka yaasi ɗon sonnaɓe ɓen haysne toon ɗon andi kamɓe are ko feere woni kono fop yo wattan hakkille kamɓe kadi ɓe ƴettuɗo o idan sa yahi a hewti ɗon ko hanuɗe waɗude par ce que buy wonɓe ɗon ɓen haray ko hoɓɓe ko aruɓe tullabu wonɓe toon janngoɓe toon ɓen kamɓe tigi arayɓe toon kono ɓurɓe hewde ɓen haray ko hoɓɓe sumaye ko suumaye duwaɗen présentugol Allah andeji ko marɗen kon fof ko suumaye duwaɗen renouvelugol contrat ji men ɗin enen e Allahu subhanahu wa ta'ala hiɗon andi ko e suumaye Allahu on ñande laylatul qadre ko nden ñande o renouvelata document ji ɓiɓɓe adama ɓen fop ko nden ñande o renouvelata document ji ɗin Allah yewtike en ko nden ñande o hoddirta kala ko duwa hoddirede ko ma ko nden ñande o signata kala ko duwa signude kon ko dogata kon e nder hitande en fop ko nden ñande waɗete joni noon sen immike ɗo en yahi en hewti waɗugol ton tawi en ka alan sara noddina ɓay ko ɗon jamma oto arde moɓo ɗo woɓɓe ɓe ka alan sara noddina ha futuro ha taƴe ko reni yo jokkuɗen ko wowlugol arata tawa goɗɗo no fonti qur'ana no janga arata tawa goɗɗo no ɓanti joɗen no fewti Kaaba no toro Allahu subhanahu wa ta'ala ka ɓuri teddude ɗon ka hurum ɗon a arata yi'a goɗɗo no jooɗi no waɗa zicre no waɗa astahfirullah no andita bakkatuji muɗum wullaka Allah joni joɗama tun no yewtade tun joni noon balɗe sappo sakkitore ɗen fuu an a wiɗa yahi umra nelaɗon ko maki mo heeɓi umra ɗaɓɓaɗo on no waywa hajjiduɗo e maɓɓe joni noon hajjugo nelaɗo ngon waɗi ngun son daari hajjugum fof ko jantagol inde Allah jokka fof ko jantagol inde Allah joni noon fiya heɓo ɗin baraji a arata ɗo waɗa reniyo joɗoɗa e yewtere tun balɗe sappo ɗen fuu wiyen ittude alansara ha ka ɗuma tawa an ko wonɗa wo ko yewtere joɗɗa inna haray a mooɓi baraji ay ɓaygoy ɓay a juulay kala waɓutu mo julɗa ɗon hiɗen andi haray hiɗa mari guluji nelaɗo maki waɓutu ɗon goto ko guluji 100 darɗe nokku goo 100 000 raka ko julata ɗon waɓutu goto sa heɓi fana ma goto ka Kaaba ɗon hara laɓɓinani Allah hiɗa mari 100 000 fana New York ma ɗum lagine ma ɗum France on fami yani ko ma haray wonɗo France ma won do e leydi goo harana e nder Makka ɗum ko ma o juula 100 000 fana si o hewta on fana ma mo julɗa ɗon awa ɗon hina julde nden tu woni ko multipliété ɗon si a wi ɗon astahfirullah nde wotere ɗum ɗon no multiplié no ɗum ɗa kadi multipliété non ko kala dewal ngal waɗɗa ka Kaaba ɗon haray ko million ji wonɗa moɓude joni noon si tawi enen en mooɓiɗo mbuuɗi men ɗin en immike e yayi en hewtoyi en jooɗike e yewtere ha juulama en ƴetti bagage mon ken en soodi piiji ko sotten kon en arti haray est ce que na tourisme yawgal yawno ɗen ɓay pellet ko soodeten kon ɗum en accata ɓawo ka so yahi kala haray no ukki ka marché no sodude piihoy no ɗaɓɓude ko nelda yimɓe no faala soɗande hoore muɗum piihoy machallah
kono est ce que en accali ko yahan den ko est ce que en fal jali musibbe julbe wona shopping wino den hida yaade na marché wino den hida yawde haysi ko marché on lahara yahanno den ko marché on ka qabru yahanno den ko beydugol e lewru sumaye burnu tedduno dum lewru alquran e nokku burdo mawnude on ka hoore leydi do ka kaaba haray jama men on no jarribora si hewtama don fuuta jalo dum jodagol don alansara ha futuro hunte don kadi jogondire don jawre jolde don ha gayne hala fuddite don kadi ha be saffa jama on immo dana fiila mun on hoto ben hota fami donc haray dum do ko wattangol yili andintina jama on haray kala hewtojo don en torike jama on hikka kala be Allah on nonani yahi aren fotten ka wieden non ko fuuta jalo yiye yimbe mede yide mashallah la bas kono mi torike en si en hewti mo kala o ƴettu programme on no waɗira goɗɗum no waɗira dewal wota nangu yawgol laɓɓita yimɓe hiroɓe e kaari tawa ɗum ñande o ñande min nalta hironira yimɓe ɓengoy kono tawa ɗum ɗo ñande o ñande an sa ari koma tu yiya kaarijo koma hironira e kaarijo koma goɗɗo yewto la sa goɗɗo ari taɗa jogi goɗa noon ɗa jangude ɗum ka so innima assalamu aleykum a salmitike mo a continue ko jangata ko kanka doyɓe joni courage o ƴettoya deftere araw jooɗo janga par ce que ton watake waɗede inna bayana watte ton wano innugo joni ƴettay karaba ko e meɗen mawnuɓe ɓe mbarayɓe ton waɗa jalsa ɓe waajo en ɓe andintinayi kono si e meɗen wonɓe ton ɓe ɓurɗe famude leydi ɓe wi arabu ɓe jaɓata ɗum ko yimɓe maɓɓe ɓen si waajoto si tawi a permetaka ɓe jaɓata joɗɗa moɓɓa yimɓe waajagol la bas kono hay sina ɗum naɓi en no woodi baraji ko wawɗe wadde ton juulugol ma tun e nelaɗo ɗon nde wotere ko Allah andi ko baraji jelu moɓata ɗum wiigol ma tun allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid hara ko ɗum tu wiwɗa wiigol ma astaghfirullah al azim ma wi'a subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ma ɗum si ɗum ɗo fof no mawnanma wi'u subhanallahi wa bihamdihi ko ɗiɗo woni kalimatani khafifatani ala lisan kono noon ko azimatani thaqilatani fil misan ɓe wi konngoli ɗiɗi hoyfuɗi ka ɗengal kono tawa hiɗi mari ko ɗi peesa ɗiɗi mari puwa moƴƴo ka peesugal moƴƴere jiɗi ñande darngal wi'ugol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al azim subhanallahi wa bihamdihi sa hunjike ɗiɗo tum musidɗo wallahi hara ko heɓuɗa kon fo e nder joɗande ma nde si tawi na juulugol wonɗa ko innugol tun astaghfirullah subhanallahi al azim subhanallahi wa bihamdihi hara ko ɗum ɗo tun heɓuɗa wuula ɗum ɗo laɓɓinanɗa Allah hareɗa mari dongal pelle baraji ko artidoya idan ɗo famen no wonɗen noon yarugol si en yahi umra on no wonɗen noon ƴettirde bagage oye men koy no sodirten noon piiji ukken ka nder valise ji meɗen rondoɗen arten ko noon kadi duwaɗen vérifierde bagage ji meɗen moƴƴere nden est ce que en hebbini ɗin bagage ji ko ɗin taw hanuɗen vérifiude ndaare tawana ya immoɗo yaha ha ton hara fayda wonɗo ga no ɓurma par ce que no woodi wona ɓe ga ka pays ka iwɗa ɗum hara ɓe yahali umra kono ka suuma yeɓi go'o ɓe setata e qur'an woɓɓe no ari ufini ka juulirɗe golle maɓɓe wo juulugol e janngugol an noon en mikkeɗo yahi ha ton ka baraji ɗin waɗete ɗon ni tawa ko yatuɗo kadi ko ɓenta kon sifrol yadan enti hen hara juɗɗen ko vide par ce que on tigui yahi woɓɓe yaha tawa nangen no wuli no ami yaltugol ka hôtel ji inna e wona e ton woɓɓe si yalti ari heɓi waɓutugo to hooti no yaade fowto tawa jindru ndu no satti joni noon e beru kadi kun arete kun ɗon jooɗe taw kon kadi ko ara kun perdine time yewte enen e wonɓe janngugol ton ɓe na en gotungoy wonɓe janngugol ton ɓen ko ton ɓe woni ɓe aray ɓe siɓe ñande ɓe faala o ɓe aray ɓe moɓa 100 000 baraji nde wotere ɓe wawi heɓude waɓutuji juulaɗi guluji 130 kamɓe wonɓe makka ɓen janngoɓe ton ɓen e nder ñallal gotal jon noon an sa miki a yeehi no gasa sa artoyi anda sa yiltoyto ton par ce que no fanɗi ɓe allahu on newinani yawgol ton hitande kala hitande on faami donc si allah nanganima a yahi wota e jooɗo e haala surtout ka place ka wiwɗen noon ko fuuta jalo famen ɗon no wawi ka nder juulirde par ce que ko ɗon juuleten jokken imamu iɗon andi noon ka nder juulirde allah ni noon innal masajida lillahi juulirde ɗen ko allah jeyɗe o wi fala tad'u ma allahi ilahan akhar aw fala tad'u ma allahi ahada o wi juulirɗe ɗen ko allah jeyɗe so yahi ton wota on noddu ton hay e goto sina allah wota on heɓu ton business gomo kippon sina business mo onon e allah ene si goɗɗo invitima ka makko ari on jooɗike harale ko ammari haajo e makko wiyen ɗo joni miskino ɓurɗo tampude o geri ha o ari ka patron en milliardaire ɗa ari o okkore yo untane haajoji maɗi a ari ɓe wernima ka salon a jooɗike a noddi téléphone e wowlugol programme ji goo
ma ari a tawi ɗon miskino go kadi arɗo huntugol haaju ka salon on patron fitu yen faamu exemple on joni patron on no jooɗi no habbi on yon wowlanmo ko faala ɗon kon o waɗana on onon arɓe ɓen on nangijo waɗagol memmina haala wi ɗon wowla ɗon fi histoire ji mon feƴƴunoɗi wowla fi piiji waɗayɗi ene haray on holli o mo arɗon kamum teddugal haray on holli ko aran ɗon kon no hitti e moɗon yo o hunnan on ɗum ɓay ko ɓiɗɗo adama kon no o wiyata on koñata yo yaltu nder ton idan sa ari ka nder julirde Allah a wi ɗa ari fi huntanede haaju ɗa ari fi ɗaɓɓirgol mo baraji hiɗa ari fi yafanede bakkatu hiɗa ari fi du'agol torano ɓiɓɓe ma torano ɓeygure ma nde jam e kisi e ɓuttu e peewal ɗum fof ko ɗon hana heɓade musidɓe julɓe si Allah naɓima suudu kaaba alan sara salminama hakkunde ɗon e futoro musidɗo ta heɓu ko waɗa sina ɓantugol juuɗe maɗa en toro Allah hiɗa mari ɓiɓɓe ɓe falaɗa yo Allah fewnu hiɗa mari muskilaji ka dewgal ma ɓe falɗa yo Allah moƴƴi hiɗa mari mawɓe feƴƴimɓe ɓe falɗa yo Allah yaafo hiɗa mari nawnahoy no gasa koye hulɗa fi muɗum hiɗa mari siɓɓe nawnuɓe hiɗa mari haaju ma no e jawdi laaɓundi ko nafira hoore ma nafira julɓe ɓen ene a mara ko tora holla Allah en mara ko hollen Allah ɗon se yahi harana yewtere ma ɗum joɗagol ɗano woɓɓe kadi ko yahi ko ɗanagol ka julirde nder to no wiwɗen noon o patron jeɗa pellet sa immata ko ɗo ƴetta concumma yaha ka mo anduɗa no ɓurma hiɗa yahi yo walle goɗɗo yo ñawle ma yo okkore yaha joɗɗa ɗanoɗa ma ɗum yaha nanga e haala go programme go acca ko aranɗa ko haray hakkille ma fof ko woni ko innugol ma est ce que ɓe nodda Allah si ɓe noddima enen wonɓe leyɗe ɓen ga fof ɗen andi si ɓe anima ɗo rendez vous ya yaw ɗo fi kaydi umma a yehi a remplisi fof a joɗike a habbike haray chaque fois aɗa ndara numéro ma on si ɓe noddima hayso ko permis yawɗa moƴƴingol ɗo ka idan musidɓe julɓe tedduɓe si allahu on newni o okkorima andu na fof o newnani taho immagol yaha umra buyno faalaɓe heɓali si Allah ƴetti ka moƴƴere makko o newnanima yahi wiwɗen premiére des choses ko watta kon anni yo taw wondema ko saabu Allah tuwonma naɓude sa fottoyi toon e aduna Allah on fof annuyema on nderga nafiyo yimɓeɓe yaw yiyama ton koye fiya ɗaɓɓir Allah moƴƴere makko ne ɓay andade mayata anda si sumaye arowo tawtete anda si sumaye arowo tawtima so tawi ɗa mari jawdi ɗa mari cellal ɗa mari document ji ɗin fof heɗa permetta yahugol anda resiɗa e yaasi par ce que ɗum fof no waɗa no wodi woɓɓe yawnoɓe umra rowani hikka ɓe wawata yade par ce que ɓe soki hikka ɓe wawata yade par ce que ɓe nawni hikka ɓe wawata yawde par ce que ɓe perdi e alamoy ko ɓe financira hikka ɓe wawata yade par ce que situation maɓɓe permettaɓe yawgol ma hara ɓe ma yino idan si Allah tawni en sumoye yo Allah tawnu en haray kala ɓe allahu on newnani yahugol oɗo umra koyen wakkilo anden ko wonɗen ko yaade ko ɗaɓɓugol baraji hajji doyɗo e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wona yawgol ɗano na yawgol ƴetta hôtel ji VIP ko ɗum waɗi min ɗum ɗon ko am personnel min go e naafi goɗɗo mi nalno harmi kono yawgol ƴetta ɗo hôtel ji sattuɗi waɗa VIP wi jooɗo a neɗɗo iwɗo e leydi tampudi taw no woodi yimɓe tampuɓe tawayno cuggu hôtel ma on dun no wawno darnande goɗɗo suudu no woodi koye woɓɓe hara ɓe waɗande miskirɓe moƴƴa en inda kadi koye no boni ko tun sa calculi ko wonɗa yaade ɗo ko kurkagol ko wonugol maccuɗo kurkano Allah subhanahu wa taala ko ɗum wonma naɓude na yawgol ƴetta hôtel ji sattuɗi waɗa VIP waɗa live waɗa gurnal na visite touriste yawɗa na fowtere yawɗa a wata arde ka Allah patron on wiyaɗa arde kadi an kadi holla patron yagal ko ma wona miskino fofaɗa ka leydi par ce que ñande mayɗa o amara feere ka nder leydi ɓe nattama ban musidɗo kono ko yata ɗon fi 10 jours fi quelques jours sa yehi wakkilo rukanogol Allah si mini rukagol min nala ya wona ka leydi ma ɗum ta waɗan hoore ma ko falɗa na ɗum minni ko Allah nemi ma kon no moƴƴi ya waɗan hoore ma holla Allah ɗa jarni nemaji makko ɗum kono sa yehi wakkilo tampa gollana Allah si tawi ko ma seppa iwa ka hôtel ma yaha wakkilo seppugol ngol taw ko cellal wonandema muña ɗo ɓe yaha e sawdine ɓe artara ɓe uytike par ce que sport o ngo ɓe gindata ko ɗum faami kono ɗum ɗon fof ko wiwɗen wakkilo heɓa tanji ɗin rewa Allah vraiment wakkilo moɓa baraji ɗin wiwɗen kadi ono wonɓe ɗo ɓen kala e mon tawɗo no faala yahude umra on hikka ka sumaye ɗo si tawi ɓe enregistraki taw nokkugo ɗo wawi noddugol men inchallah min expliquanaɓe on programme amen on daron sayi no arrangi on e wawa yaade miɗo tanɗini noon haray programme amen o menen ka no tawa ko ɓuuri newade kon fi yahugol ngol ka umra haray numéro on ko 347 523 3007 si tawi ko Amérique ɗo wonɗon si tawi ko yaasi on waɗay plus 1 347 523 30 07 mi fillito numéro on si ko Amérique ɗo wonɗon on waɗay 347 523 3007 on nodda e ɗon so tawi ɗon faala heɓugol information fi yaadugol e amen ka umra si Allah newni o tawni en kadi